Ke he pōnei palemia tangilangi ki Fiji mai PIF Special Leaders Retreat. Tau whakatutalaanga mahuinga he UNCT mo e whakatuwhono Niue. Whakalawhalahi atu lo sana sani holo mo he tūru do walatala tutupu ke lata ia mo ia whewhinei. Katoa e tōrung whurumataha e tau tangata he motu he mga honei ne kua pikisia mai he ngā kovisi hong whumahiwa. Mai he tau whakailoanga kovisi hong whumahiwa ne ko maua mai i neawhi a ua furu he mahina nei ha Februari toko walu e tangata fōu ne ko maua he ngāo. Toko tōlu alau tōlu ne pikisia he ngāo mai i whakamua kua malolo mai toa e manakai toa i nonofo pui pui. Hakwali ufoki e tau numela tangata ne pikisia he ngāo ko visi ke melikisi haki ki lunga kua tumau ni e tau ofisa ngā hua whahe malolo sino me whakatuwhono ke whamawhana atu ke he tau tangata he motu ke tumau ki muitua ke he tau hatakianga ko visi hong whumahiwa he motu. Ne tuhia he wharingangau Niue fōu ke he wholinga pepa ke hukio ke whaetapu kwa mali ke mai longa moe matakise atu ke he hawa malolo sino ke he tau whakamailonga anga ko visi hong whumahiwa. Ko lo tolu ni ne pikisia he ngā ko viti ka no nofo pui pui ke tau loto kaina. Ko lau tolu ne whakahingoa ko tau close contacts, moi household contacts ka naka ino nofo pui pui. Kai ko whamawhana atu e whahinga hua malolo sino ke lau tolu nei ke tau se tau CV anga rapid antigen test ke he 5 e aho. Ke he ahongo fua he whahetapu nei ne whenonga atu e palimia lilifu Dalton Tangilangi ki Fisi ke lata moe taha whanoanga mahuinga he tau tikitaki he Pasifika ne whakahingoa whakapiritania ko e Pacific Islands Forum Special Leaders Retreat. Tō kamata e whanoanga nei he autu loto he whahetapu nei a huofu maturu he mahina ha Februari. Whakaue atu ki he Pacific Islands Forum, kua tapaki e tawata, si hanei whalu he tau walatala ia. Tō whakahoko e whanoanga Pacific Islands Forum Special Leaders Retreat ki Nandi i Fisi he ahutuloto he whahitapu nei. Ko tō hia ki he whawhonga pepa he ofisa he tohi kupu lahi he whakatuwhono Niue ni awhi, ko whakawhereweia he kipule he Lands and Mineral Resources ha Fisi lilifu Fili Moni Vosarogo e palimia ke male wakalele he ahongafua he whahitapu nei. Ka matapatu manatu ka whakatutala ke he whanoanga nei koe Suva Agreement, pihi e tawhkailoanga ko maua mai he ofisa ngahua mai palimia he mga honei. Kua whakahoko ai e taha whono mo e whakatutalanga mahuinga ke whale tani whanonga koe Scenic Matawai Resort, he pungipungi nei mo e whakatuwhono Niue, mo e matakau mo he United Nations Country Team, koe UNCT, mai tau motu ha Kuki Ailani, Niue, Samoa, mo Tokelau. Ne whanonga mo e matakau UNCT he awhalaile he whaetapu kwa mole, ke whakatutala ke he whakatokaanga Country Implementation Plan, koe CIP, ke lata mai Niue. Hanei whaulu he tau walatala ia. Kua takitaki toko ua he Miss Peleni Talangi koe tohi kupu lahi he whakatuwhono Niue, mo United Nations Resident Coordinator Simona Marinescu e tau whakatutalanga mahuinga nei. Ka mata mai ni awhi kua mai ke matakau UNCT me whalu he tau ofisa takitaki he whakatuwhono Niue, ke whai whakatutalanga hanga au ia ke whala tau matapatu manatu kua mahuinga ke Niue me tau puhala kua mai ke whakatokaanga CIP ke alang matai ke whakaholu ki mua mo asiha ke tuanga he motu. Kua tohia ke he taha whakailoanga whakatuwhono mo United Nations Samoa i ni awhi, la he mahuinga he CIP ke he tau matapatu ngahua he waf me tonu fulu Agenda for Sustainable Development. Ka toi li me tau he whakangahua i CIP. Kua mai ke a BCN News ke whakatutala mo United Nations Resident Coordinator Simona Marinescu hanga au ia ke he tau whakatutalanga kua whakahoko i niawhi. Lahi hana whiawhia me matalahi ke he tuanga Niue kua une atu whakahanga ki mua e mitaki mai he tau ne whamahania ia ke whenonga mai ke he motu. Kai kua lewa ni he nakaila liu mai he tōle tau kua mole hakoe ngangau ko visi. Lahi hana manakianga ke kisia longona mai whakatutala mai whakatuwhono Niue he māme he ahonei hanga au ia ke he tau whakatokaanga kua nono atu ki mua ke lata mai motu mai tau puhala whewhe kua mai ke matakau UNCT ke lang matai atu ke Niue. Whakatutala whoki a BCN News mai tohi kupu lahi he whakatuwhono Niue, Miss Peleni Talangi he māme i niawhi mai lahi hana whiawhia me whakaue a ia kua mai ke liu whilewe ia me matutaki me matakau UNCT ke he motu.
ke he whakatutalaanga he aho nei, ko mea ki pule he tupe mo infrastructure Lilifu Crossley tātui ke hawhange whakaholoanga mai aho. Kua longana mai he hana whakamatalaanga e mahuinga ki asihake, ha tō tōla motu me tau tangata, ha koe tau tangata ni mua te mahuinga. Taha he tau matapatu ne whakamatala ia ki ai, koe mahuinga ke whai kehe mo hiki anga ke he tau puhalanga hua, mua atu he whakatuwhono. Mai longa fōki, pese ni he nakai lauia mas ke lea to momoui he tau tangata, ke nakai whai kai po ke nakai whai ngahua, kai mai longa he lilifu tātui e tuanga he puhala mo atu pe he motu, kua nakai mita ke tuanga. Koe whakaholoanga nei ne lang matai ai me whakatupe he United Nations Resident Coordinator's Office, me whalua tau mtakau United Nations Agencies. Tō whakausia tō whakaholoanga nei, he UNCT ki Niue he ahotulotu he whahitapu nei, me tō mea ke BCN News ke whakalaulahi atu fōki e tau walatala nei, ke he TV Niue wangahau whakapeli tānia, he awhiaftuloto he whahitapu nei. Mai longa kua whai mangaho he na kai moua he tau tangatanga hua whakatuwhono halau tūru a tau superannuation tunga he whawhasi ki ai. Kai kua langona mai ki he whakaholoanga News of the Week, he tālai whaita buka mole, ne whakailoa he pali mia Lilifu Dalton Tangilangi, kua talia o loa he ka peneta ki riu whakangahua, e whakaholoanga superannuation scheme, ke lata mai tau tangatanga hua whakatuwhono, hane i whalu he tau walatala ia. Kua whiawhia lahi e pale mia Lilifu Dalton Tangilangi mai whakailoa ia ke whakaholoanga News of the Week he tau whaitap ko mole, kua maua i superannuation fōu ke lata mai tau tangatanga hua whakatuwhono. Tōrue e whateitai no tuku mai ki laulau, kai ai whakatari, tonga ni ko whakamuori toi he whanui ki pōle, lenga kamata mai to tonge kua mole po ke ki tuatu. Ai leo, ai whakatari, kai kamata mutu e tau tonge he lautoru, tahe seo whitu mo furu mawha, ne na kai poto ia ke he superannuation scheme, siu ta kehe li me basene mai lautoru tonge, mo tuku kehe whahi kehe ni, he taha kiaunu ki loto he whahi tāna ki tope, kai whapopo ko hai walai, ne whanu ki ai, tōla laiwhi atu ki ai, mo i liwe, mo i to tonge ate whakatu whono a wala, ke la laiwhi atu ki ai, kai mitaki ke kamata via kai ua whakatari. Whakamama he pali mia, na kai laka toa to whakatokaanga, kai na kai lata ke whakatali, kua lata ke kamata mutu ke he super e tau tangatanga hua whakatuwhono, ko e tahe siau mi whitunga whuruma whālau tolu ne na kai la whai superannuation, ia tali mai he kamatanga hua mai whakatuwhono. Ko e manako he whakatuwhono ke mai ke whoki e superannuation scheme for, ke puto ia whoki e tau tangatanga hua ke he whahi bisinisi, kai na kai la whakamaupopo ia. Koe tau whakatokaanga tō mutu he tangatanga hua 5% ke hana super, mai mutu ai he whakatuwhono 3% ke langmatai ke he super he tangatanga hua. Nā kai tauwhi e tangata ka manako ke tuku hake e hana tupe, mai he 5% ki lunga. Koe tau wafu e hongfulma 5 ne whakausia i e tau whakaholoanga superannuation he whakatuwhono. Kua lauia ai e tau tangatanga hua whakatuwhono ne kamata he tau wafu me hongfulma ono, ke hoko mai ke he tau mga honei. Koe tahe siau me whitunga whuruma whā, alau tōru kua lauia ai. Ke taha e whahitapu kua mole, ne whanonga mai e taha matakau mahuinga, mai he Pacific Islands Foreign Fisheries Agency, po ke FFA ke he motu, ke lata mai taha whakaholoanga mahuinga, ke watu viko ki lunga he pulangi, mai ono whakamakutu atu ke he tau walatahi he motu. Whakahingoa whakapapalangi koe aerial surveillance. Toko wha lau tūru ne hoko mai ki he motu, si kua whakausitu ai halau tūru tonga hua he māma e ahui ne awhi, whakau e whoki ke he komisina toko lunga Australia, kua tapaki e ta wāta halau tūru. Hanei Saraya Mangawa mo e tau walatala ia. Toko whālau tōlu he mtakau nei ne hohoko mai ke he motu, ko laua toko ua e tau tangata whakaholo wakailele, Pilot Virgil Wilson, mo Dean Paul. Ko ia koe tangata leveki he wakalele Aircraft Maintenance Engineer, ko James Sanborn, mo Andrew Ignacio koe Sensor Operator. Ko mea kia BCN News ke whakatutala mo Virgil Wilson he ahotuloto he whahitap ko mole. Pehe mai ia koe kakano he whenaunga mai halau tolu ke he motu ke whakakia e tau walatahi ha Niue ke kisia koe whai le kua po ke whai wakataonga kua na kai lata ke hi ika ke tau walatahi ha Niue. Koe matapatu uho ke pui mai lewe ke tau walatahi he motu.
Pehe mai ki pule he natural resources lilifu mona i nuu ke he tahaf ka iloanga whakatuwhono ni kua whakatoka mai he pungi nei la he mahuinga e moana ke he tautangata he motu ko mena haia fōki kua la he mahuinga ke maua fōki e aerial surveillance ke he motu. Pehe mai fōki e komisina tokolunga ha Australia ki Niue lilifu Louise Allerton la hi hana whiawhia kua whakausi tua i ngahua he mdakau me mita ke tau anoanoanga kua na kai whaile kua kua maua mai ki he tau walatahi ha Niue. Walu e aho he mdakau ne ngahua ke he motu si kua whakausi tua i he māmi ni awhi aho ua fulu he mahina nei ha Februari. Ne whanonga mai e ke kafu whiwhine ne whamahani ke whanonga mai ke he motu he tautau ko Dr. Anna Marie van der Merwe he taha e whahetapuka maale. Nā kai whouha nanga hua ki he motu mo e mai longa ia ko e taha he tau e ke kafu whiwhine ne ko mai ke whanonga mai ke he motu ke whakakia mo e o nona whakamakutu atu ke he tau whiwhine mo e halau tūlu atau malolo sino mo atu ke halau tūlu atau puhala whanau tama. Whakatutala BCN News mo Dr. Anna Marie van der Merwe he whahi tapuka mole. Pehe mai ia lewa hananga hua mai motu mai he tau uaf me hongfuluma ono ne whenonga mai whakamua ia ki Niue. Taha he tau mena ne ko kisia ia kua kehe mai he tau ko he tau niumela whiwhine kua tokolunga he tau masimaskelea ma mawha mai mamahi he tau manawa whiwhine. Mai he whahi tapuka mole kua kisia Dr. Anna toko hongfuluma ua ki he hongfuluma lima he tau whiwhine he aho. Pehe mai a Dr. Anna na whamahani ke tokolonga tu fōki e tau whiwhine hana ne whakisia he tau aho. Ha koe hana hoa ne whanonga mai mo ia, kai na kai hoko mai a ia he mga honei ha koe tau lawe lawe. Kua liutua ia ke kafo nei ki New Zealand ha flaile he whahi tapuka mole. Na kai lama hino mitaki ia, kai pehe mai a ia ke BCN News, kua mana kia ia ke liu mai ke he motu he tau waf mai uafluma wha he tau ka hau. Kua whakamawhana atua ia ke tau whiwhine, ke kumikumi atu ke whahinga hua malolo sino, ka manako ke kisia e ke kafo nei, ka liu mai ki he motu. Nei liu whenonga mai e tahamata kau mai he whakatuwhono Nisilani, ke whakahoko e whaulu whakakoanga ko e Cyber Risk Assessment, ke he whaulu he taunga hua fōu he whakatuwhono, ne whakahingoa ke lata mo e Protective Security Requirements ko e PSR, ko kisia ke he tau whahetapuka mole, ko lau tōlu ne whakalataha atu ke he tau whakakoanga nei, ne whakahoko ai ke he whale tali whenonga sine ke Matawai Resort, ko maua halau tōlu a tau whakamailonga certificate, hanei whaulu he tau walatala ia. Ha komukalahi he tau mga hala ni ke whakaonga tau te kenola whautunga e mana tua ke he tau puhala uta mo he whakawhana whikau. Kua muka whoki he tau tangata mahaini kolokolo wau ke lari ke kaiha e tau koloa mahuinga kua tunuhia ni ke he tau whahinga hu whakatuwhono. Koe tau li kua tunga e cybercrime mo e hacking kai kua ka whakalataha e tau whakatuwhono hani wia mo Nisilani ke whakatu e tau whakahaloanga whau nei mo e whakaako e tau tangata ngā hua whakatuwhono ke iloa e tau mena kua lata ke matakaki ki ai ke lewe ki aki e tau koloa mahuinga he whakatuwhono koe tau mena ia koe tau sensitive information. Ko whakausi e tau whakakoanga nei he whahatapuka mole, mo e kua whuaki ai he whaianga ko Chris Ward e tau whakamailonga ki a lautulu kua whakalataha atu ki he tau whakakoanga nei. Ko e tau whakahaloanga me tau whakakoanga nei ne whakatupe ai he Office of Foreign Affairs and Trade he whakatuwhono ha Nisilani, mo e ngā hua whakalataha mo e matakau puri ngā hua he whakatuwhono Niue. Ko e taha he tapulotu he motu ne ngā hua whuke a ia mo e matakau Secretariat of the Pacific Community ko Coral Pasisi ko whakalataha atu a ia ke taha whono he matakau Security Council he matakau he tau motu kawhalataha he lalolangi ko United Nations ne ko whakahoko he whahitapua mole. Ne whakamatala ia ke he whonoanga hangau ia ke he tau le kua masimaskelea lahi ke he tau motu he lalolangi ko lau ia ai ha koe malikisi ai e puketahi koe tahani e tau security threats ke he tau motu he lalolangi. Koe langa ua ke ne he whakamatala ia ke he matakau mahuinga nei ke puhala atu e tau manatu he tau matakau he tau motu he lalolangi ko nonofo masimaskelea ha koe tau le kua nei. Koe mahina uni he tau ua awhi ua fulu ne e whakamatala fōki a ia ke he matakau Security Council nei. Ko Coral Pasisi ko he kui ulu whakatonu mai climate change he matakau SPC mo ia whoki koe Pelesitini he matakau Tofia Niue.
Pehe taha tāla he haana whakamatalaanga, koe tau mena ne whai ki sia e tau tōru he tau ata ki whanga, he tau tauka mole, kua whakamori mai ke he tau likua puna mai, ha koe puke tahi kua au fia ai e tau motu he lalolangi. Mahuinga mai malululahi e tuanga he matakau Security Council, he matakau UN. Tokongfu malima e tau motu neno nofo ke he Security Council he matakau he tau motu kau whakalataha he lalolangi. Tokoli mai motu lalahi ne whakahingoa koe tau permanent members. Koe tau motu ko Amerika, Saina, Falani, Lucia me motu ko Pelitania lahi. Koe hongofulu e tau motu ne whaivili ki ai he matakau General Assembly he UN ki he ua e tau ke tutaki atu ai ke Security Council. Amana ki ke whakatutala mo Koro Pasisi ka liumai ai ke motu ke he whahitapu kahau. Pena hatu tūle tō walatala tutupu ke lata ia moi a whiwhinei, no nofo a me munui ne pōtu liwa tūle ke whilewe ia ke he whahitapu kahau.